Hallo, ek is Jacques Leeuw en ek is in Magaliesberg. Kom ontdek Route 24 Magaliesberg saam met my. Kom ons gaan. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Pad langs. Net 40 minute van Johannesburg af lê die pragtige Hollybroek plaas. Die plaas, wat in sy huidige weergawe net meer as 25 jaar oud is deur die vindingryke Skot Steve Ritchie gekoop. Met 'n liefde vir die natuur, plaaslewe, avontuur en die soeke na sensasie, het hy 'n ruimte gevisualiseer waar besoekers die skoonheid en opwinding van die lewe kon geniet. Hollybroek bied aan 4-wiel motorfietsry, perdry, Orange Tango zipline, staproetes, kleiduifskiet, 'n dagspa, kampeerplek en vele meer. Daar is chalets op die perseel te huur, as ook 'n bankhuis. Spanbou word ook hier aangebied. Spanbou buite die werkplek is 'n beslissende stap in die rigting van die skep van 'n sterker werksomgewing. Daar is tallose industriële sielkundiges, navorsers en ervare korporatiewe gurus wat hierdie punt keer op keer bewys het. Spanbou verbeter interpersoonlike verhoudings tussen personeellede, bou vertroue tussen kollegas, moedig nuwe kommunikasielyne aan en word 'n gedeelde ervaring wat die maatskappykultuur verbeter. Okay, Fish Eagle Chalet. Ongelukkig is die lig so 'n bietjie sleg, maar kom ons gaan kyk. Lieflike uitsig hier, daar lê die Magaliesberg. Kyk, lyk dit hier onder. Ek hoor hier so 'n spruitjie of 'n stroompie wat loop. Jy kan hier braai, dis een van die chalets. Ek sal nou so 'n fotootjie vat daar, hooplik is die lig reg. Maar ja, sê. So dis heerlik. Hier kan jy nou lekker kom ontspan. Kyk net. Hier's 2 beddens. Self-catering. Lieflik. Kyk aan man, ingerig. Sjoe. Hier is dan nou die hoofslaapkamer, sal ek nou maar amper sê. Waar ma en pa gaan slaap. Met sy eie badkamertjie, toilet, en hierdie kant is stort. So 'n bietjie terugtreed, dan kan ek vir julle beter wys. As hy. En dit is nou hier by Hollybroek. Hierdie plek is nogal baie nice, hulle doen enigiets adventurous, hier is kleiduifskiet, hier is ziplining, hier is konferensiefasiliteite, ja, alles. En so laatmiddag kan jy hier sit, jou vleisie daar braai, en jy kan hier hoor, loop die watertjies net hier. Lieflik. Hier is ook plek vir jou voertuig onder dak. Daar gaan ons nou weer verder uit, daar's nog hier en dit daarso. Lieflike plekje, nie? En die swembad is nie ver nie. Hollybroek Adventure Farm is daartoe verbind om 'n spanboupakket te lewer wat kameraadskap onder jou personeel sal bevorder deur 'n unieke en pragtige gedeelde ervaring wat families en vriende al jare lank geniet. Berei voor vir 'n heeldag ervaring in die Magaliesberg wildernis en slegs 40 minute vanaf Johannesburg, Pretoria en Rustenburg. So hierdie is 'n bungalow vir groter groepe om te boek. Nou die lig is baie sleg.
Dis jammer. Ons gaan nou hier ingaan. As hy, kyk net hier. Lieflik. Is 'n lieflike ou stoof. Net hier. Genade, hier gaan jy dan lekker bly. Baie mense kan hier bly. Kom ons stap so deur. So hier is 'n kombuisie. Met jou spens waar jy al jou benodighede vir die week wat jy hier gaan spandeer kan pak. Daar is eetgerye en alles. 'n mikrogolf, 'n toaster, wasbakke. Sjoe. En daar aan die ander kant sien ek iets wat ek vir jou moet wys. Maar kom ons kyk eers gou hier. Aan die kant hier staan 'n stoof, 'n gasstoofie. En nog 'n opwas. So jy kan 'n groot groep kan hierso inkom. Ons gaan nou kyk hoe lyk die kamers en hoeveel mense ons hier kan huisves. Ons maak so. Maar nee, hier gaan lekker dinge gebeur. Kyk net hier. Kyk net hier. So hier kan jy lekker ontspan. Jy kan pool speel. Daar is 'n kroeg ook waar jy jou verversingkies kan nuttig. Hier's 'n kaggel. In die winter. Jy vuur maak. Sien. Lieflik. Nou kyk nou hier buite. Sjoe, maar die plek is groot. Kom ons kyk eers wat gaan hier aan. Stap hier deur. My genade. Badkamers. Hier af. Toilette. Stoorte. Nog 'n toilet. So hier is 2 toilette en 2 stoorte hierdie kant. En jy moet nou maar besluit, is dit vir dames of vir mans. En daai kant is heel moontlik dieselfde. Toilet, stoort, gestoord. Dat ek net so maak. En nog 'n ketel. Ek omdraai. So hier is 2 stelle badkamers met 2 stoorte en 2 toilette elk. So dis as 'n ouer groep is en jy kom hier na toe. Dan is dit nou ideaal. En jy het 'n lekker kuierplekkie hier buite ook. Dit laat my nou dink aan 'n ou ranch. Hier is 'n braaiplek, hier is tafels. Jy kan lekker sit. Sheriff Stable. Kom ons gaan kyk hoe lyk Sheriff Stable. Ek gaan oopmaak. Laat jy nou sien. Daar is hy. Dis nou Sheriff Stable, hier is 1 bed, 'n dubbelbed. En ek neem aan, hier is 2 matrasse, so jy kan hierdie matrasse ook gebruik. Anders gaan jy maar 'n bank gebruik. Kyk net daar. En hierdie kant, nommer 2. Daar is 2 enkelbeddens in. Dieselfde bank. Dit lyk vir my jy kan hom uittrek. Hy het kaste ook. Daar so. En dan boek jy hierdie hele setup hier uit. Ek dink dit kan net lekker wees.
Nou moet jy weet, hier om die draai is nog 'n kamer. Jo. Kyk hierdie lekker stoep. Man, hier kan jy dan nou sit en 'n dingetjie geniet. Nou, hier is 'n chapel, 'n kapel. En in daai kapel, as jy nou uitboek vir troue of so, dan is hier slaapplek ook. Hier is 'n Cowboys room en daai kant is die Crooks Corner. Kom ons gaan kyk hoe lyk hulle binne. Hier is 'n dubbelbed en 'n bankerbed. En hier so by die Crooks Corner, 2, 4, hier 6 beddens. Enkelbeddens, so 2, 3 bankerbeddens. Ja, hier kan jy lekker bly. Lieflike grasperk. Aan die ander kant is die kapel, ons gaan nou na hom toe. Maar hoor hoe rustig en stil is dit hier. Hier gaan niks aan nie. Hier kan jy rustig verkeer. Jou bachelor hier doen. Snotters raak. Hier afval. Kom ons gaan stap daar na die kapel toe. So daar is die verblyf dan. En as ek vir jou so maak, hier is die kapel. Kyk hier. Hoe lyk hierdie? St. Clements Chapel. Nou, hulle gebruik hierdie saaltjie vir konferensies of hulle pak hom vir 'n kapel. En dan kan hierdie huwelik ook plaasvind. Lieflik hier binne, lekker koel, genade, dis lekker koel hier binne. Kyk net hier. Mooi groot is dit. Sjoe. Eens kyk wat daar agter is. My jene. Kyk wat staan hier. Hier staan 'n stel tromme. Baie nice. Baie nice. Is heerlik koel hier binne. Dit moet ek vir jou sê. Tot 'n klok. Wil jy? As jy aangestap kom en jy daai mooi opgemaak met rosies of iets, dink net hoe mooi gaan dit lyk. Dan kom jy so aangestap hier na die kapel toe.
The clay they made it into a ball. They put feathers in it. When it dried out, someone would throw that ball of feathers. So that's where the clay story came from. Okay. But of course, now that we've got electric motors, the clay dive has developed into this frisbee. So this is a clay target. So what happens? That machine, when I press that button, it throws the clay dive out. Then it's going to fly over these irrigation pipes. Going to go like a frisbee. So we're going to aim and shoot through that. Okay. Oh, you can see there's a plastic spacer in here. They call this a wad. So when we shoot, these pellets, they fly too quick. You will not see them. But we do see this wad going because it's just a spacer. It also has to eject out of the barrel of the gun. So when we put this bullet in the gun, and you pull the trigger, there's a firing pin that hits this detonator. Instantaneously, that explodes the measured gunpowder in here, and then that's forcing these pellets down the barrel of the gun. It's one of these pellets, or many of them, that hits that flight dive that breaks it. Okay, so when we put this in this gun then becomes a lethal weapon. At right angles to that, the travel of the clay dive. Yeah? This part of the gun, we call it the butt. It must be in contact. It's actually in contact with your chest, not your shoulder. You actually bring it into your chest. So this hand, your right hand, you're holding the gun in your chest. This left hand, you're actually pushing forward. So you're holding the weight of the gun in the palm of your hand, but you're pushing this one forward. So this hand's pulling back, this hand's pushing further away. Okay. Then to aim, you've got to put your cheek onto this part of the gun. They call this the stock. So this part of your cheek goes onto that stock. Your right eye is positioned above the barrel, and you're going to look down the shaft and focus on this little sight at the end here. So what you're going to do is you want to start just to the left of this gum trees. You lean into the gun. When you're ready, you move your finger down to the trigger, you shout pull. I'll release that disc. You follow. When you see the disc in the foreground, pull the trigger. It's exciting shooting this thing. Okay, gun in my chest. Take aim, pull. Okay, right, Joss, you're gonna get just load it. Okay, shot when you're ready. Okay. Lion. Shot when you're ready. Okay. So I aim. Pull. Die bestuiving en my tuin is heeltemal organies. Hierdie vrou kom my. Dis spinasie op van die. Jo. Dis mooi spinasie. It's beautiful. Dit kan vir julle plek. Ja, hou die saak ek klip. Okay, hierdie is heeltemal organies. Dit maak mooi. It's beautiful. Die wat jy in die dorp kry is so nie winkel. Ja. Ons gaan later vars afweek. Dis eintlik beter as jy met jou hond klip. Stadig jy nie in die dorp. Hoorie Betsy, jy gebruik hierdie alles in jou kos, nê? Ja, ek is presies In die restaurant. nou in ons huislike gebruik. Ja. Ek moet nou sê, onder is nou nog maar wintertyd. Die somer lyk dit beautiful. Hier by einde November begin Desember, dan hang die komkommers so. Yes.
Ja, miskien ons ek. Heerlik. Dit is 'n mooi pragtige eer. Dit is net ons. Ja, maar weet jy actually, jy weet mos nie nog goed hè. Dis 'n lekker vrag. As jy dit so uittrek, nou, die app is so. Dis ek saam nou. Ek kan vat roosmarijn stuk om. Julle honde ruiken. Ze ruiken lekker. Dit is maar die lekkerste was. O, jene. En water. Lekker. Lekker thee maken. Kimmy? Oh, wat? Kimmy met kleur eigenlijk. O, dit ruik lekker. Het is heerlijk. Ik ben nu vanaf de uitdraag. Ik is niks lekker, er is een vast uit. Ja. So ek het nou vir julle petersilie. Liewe genade. Hulle kakgerus is vir groente raak. Groentemark. Kyk hier. Lekker knoppel bottertjie. O ja. Hoorie, ons met op 'n stadium, ons gaan net vanaand doen. Ons het die hele groentetuin nou hierso. Die jong liefdes hulle. Jo, ek dink dis genoeg, baie dankie. Ja, nee genade. Dis lieflik. Kyk en ek dou. Dis nou regtig my wintertuin. Ja. Ja, Ons kry baie ryk. maar is lekker om vars groente en vars goeders te gebruik, krye en so aan. So ek het nou hier pompoene geplant. So die hele stink van onder pompoene. Ja, jemma. Sterke en wat nie is. En ek neem aan die apies is maar baie. Ja, maar die melon was keer en nou goed af weer. Hulle weet die melon was is hier, so hulle kom klaar nou, nee. O, okay. Sit ek nou maar oral hierdie slange. Hallo mamma, is dit lief? En soos Betsy sê, hierdie is vir die apies. Dat hulle die inkom en die voëls, daai slang wat daar lê. Ja, die slang Ja, vir die voëls. Sê vir my, hierdie water, is dit nou maar soos 'n Steve het jare terug het hy toestemming gekry om 'n voorloop deur al die plase te hou. En nou kry want die water het afgeloop in die pad, dan vloei dit op en dan gaan dit deur die plase en my jene. Ons my raspberry my begin hy begin nou iets. Ja, julle kom is 'n raspberry en ek my organiese hoenders daar af.
So Hollybrook Farms, I came here in 1999, December, and then about 3 years later, I'd already brought horses here on the farm. And I started making trails through the river. I spoke to my neighbors and asked them, can I have permission to take this road from my farm past through your farm? And lots of my neighbors always wanted to do it, but they never got around to it. But because I had horses, I had another motivation. So I started making all these trails through the bush. And later on, friends of mine used to come and ride here. And then they used to send their friends, which were strangers to me, to come and ride. So a horse trail business grew out of it. And then we brought quad bikes on board. Then we built some accommodation where you'll see. And then from there, we did other things. We built a little coffee shop restaurant. Then we built the zip line. Then we do archery. We do clay dive skeet. We've got canoeing. We've got hiking. People also go with their mountain bikes through the same trails that we take with the horses and the quad. So after, with the accommodation, we decided to build a little chapel that we can do weddings. And then we also use that for doing conferences. We get what we call mini conferences for the corporates and the businesses. They come out of Pretoria or Joburg or Rustenburg, and they'll maybe do 3 or 4 hours of a business conference or sales meeting in the morning. Then we make a lunch for them, and then they can let their hair down and they go for a bit of quad biking or zip lining or clay dive skeet. So it's a company team build plus corporate. They can combine both. I think what companies prefer to do that now, instead of sleeping over. I think guys are afraid to leave their wives and kids at home because of load shedding and other reasons. So they're happy to come for a day, do all their things, and then they can still drive and be at home with their family. So we're getting a nice business that way as well. Okay. So now we operate weekends and holidays. We're open to the public, but during the week we do get corporate events. We get year-end functions, which is a thing that's coming up now. And then during the year we get team buildings and all that kind of stuff. We also get church groups, get sports groups from the universities and teams and all those people, scouts, they also come here. Okay. So we enjoy a lot of business like that from the people. And they all want to come and do our activities. So with the accommodation, we don't have too much accommodation. So that we're not like, it's not like Sun City with a whole lot of people. So we still keep the quiet farm environment. And then last year we also built a campsite. So we've got 8 camping stands with showers and toilets and kitchen, things like that. So that also helps the people. All right. All right. Op toer deur die Arisa se beeldskone vlaktes, pad langs onder Afrika se eindelose lug, besoek ons vergete klein ou dorpies, herleef saam met ons hul geskiedenis en kuns. Pad langs die Arisa reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons broodverhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Pad langs